Ovaj put odaziv naših građana je bio nešto malo manji, međutim svejedno uspeli smo prikupiti dovoljno namirnica da spakujemo 20 paketa i posjetit ćemo otprilike i toliko porodica. Ja bih se ovom prilikom zahvala svim našim sugrađanima koji su donijeli svoj doprinos iz razloga što se bez njih ova akcija naravno ne bi mogla ni desiti. U nekom skorom periodu najavljamo naravno i nove akcije i ponovo apeliramo dakle na građana da nam se pridruže i naravno bilo bi nam drago da ovog puta nas iznenade i neke institucije, preduzeća, firme i slični pojedinci koji mogu pomoći u nekom većem iznosu. Da nema ulja, samo zer, rekao, eto Rifata jedu, išće para, ja mu dala, rekao, rekao, sinko, pa bar palati kafu. A ja sam bila na televiziji. Rekao, nemam ulja, samo eto malo, a sad para nema, još neće one... Eto, Bog, ništa ne meni kako, ona zna zoviti do Australije. Ja ne znam ništa, ništa. Ja sam jučer to čula preko Radio Bihaća, taj vaš broj. Ja njoj nisam ni kazala. A ništa ne meni ne kaže. A nisam. Znači vi niste ni znali da ćemo mi doći? A nisam ja njoj ni kazala. ABC, kako se zove to? ABC, jeste. I on se, ja sam uhvatila vaš broj, 061, čekaj, 325, 497. Napred. Rekao, sad će ići njike zovem, pa bide šta bide, ne bude tamo mjese.